Yed ay ras ras. Yed gagatva. Yed gagatva. Yed ay ras ras. Yed gagatva. Yed gagatva. Yemi tarpına bir sap taymeyende vasvay taymeyende vasvay Yeday ras ras yed gagasvay yed gagasvay Nahastı vançuy vanitay. Vani vadi yezdo namaz pırtı godu sonu. Roipiyas pağız ha demay zabı taytnay nakır. Çaşuy temiz düğün kaşı hot kerit. Bas, sambalin vambalin gay, miyen kom panay. Bagay karbu sori. Ye kaş maşmeh tagan karnı. Nasa karaha kaş, magar buçuz panay. Khoatsan buçuz dapan na. Wuni çunu korumut ki. Vani yiyicitu subhay namaz pırtı gordnetay son. Bas, pata demay çabı taytni roipyas pağız hatta gaçakça. Jashi temiz bas kaşı ho düğün kerit. Sambal vambala veş panay. Yatı çuna asan pat. Jad bagrav riştedaran nüvun. Hukum yıkım. Eme sabı vajzivan. Mehrabani kerit godu sonu. Eme avsi çabı yu. Tau gani lala kehna chun parvai baha vaat gordnet tuhundai mau hetsa kah gam tau zu temis randa vanda hakar bachas kerit na saap te şifa tau gos asinim kurban charvai tau zu temis randa vanda asil pait det bas baha vaat gordnet toli kehna chun se kyajo chuk bamran ahan toy su te zojan chukunai chacha pata kal pet kutya ay Tut kal naw chus ba asan kans yaad yimon sit sada dushmani chana asan tim tehaw chu karam phone tim te chi watan garna banav siva gari bihav nay haptas he iyas do waj subha yadaw chu dapan zaz saj dim hoj magar banav chus timan gasan tikyaz varias na asan timan yaadi patel panin kama shak asan bas pat ke ivan gar pat ke karam phone mo hat tension baham gor tu Ahan mehauçu yi barwa çaypet. Saha vayta god son. Vanma çiyat sanis gamas maz khas kasay tiki. Kasay zitriya çı. Magar mayel yansan panyan sitya avurça asan vakeh kar. Ame sab çişi vanan balagay balay. Saja çu bada barwa çayp. Sas meh vanan lagiya kal tete subante. Yetpaçı MC1. Yospakasarçı MC1'de yohayiyo. Vanya loguna meetinga çaray medo postu şu. Patı şunu vaktas per kah divan kaş çıkar. Medo şuna salah tuju priyen hamsayis. Ahan cani maaştı men kandarını vatun bihon yagca. Emeği sab loguna meetinga çaray yanas. Medo natsımay. Aşağı biyahte Baniara imachai kam lagi. Hatay kamas ya pantu sojan kwadara. Nay chuna yen sanan raban chana lagi akal desmuchin sanas. Ahina tsana shak rast sojan. Tai lukawa gaman ay lagi. Tai gaman kya kol dunyahan maklaw na doyat. Lagi patu huychak. Ak biak chuyes pet mas polhet yavan. Ada tovuk doydu. Ada lagi çakçuyunu kamray nyaman. Çakçuy kalte asan tomu daktaran reştrite subant. Bahayşaz dapan kya gom yanatsa yuara yaktana reşt. Hatay vani karhabı panay çumna lagi panasti şazray. Ahne naraz de manari. Tai wan tuate accident kutan do. Hatay memidi. Moi hatsa gam. Mehay aysan beni hins gore pakan. Temay chu khodaya sawal tre beni. Temay aysan pakan. Aktoye aysme ben tepanin. Tai temay sahadan me eski hay demoyat doh lage soersi ah. Vani kosi tension chuicha.
अद किशनस छु मे थोमुत डोयित वन छु यमन कुठन 5-6 मे हाय बासन एस डुवो एकसी पोरस एस कस मजबूरी छु हेतमिस पोरस डून यीन तिम ते अथै दिमो अस पगा दो मकलो टेंशन मै हेच कांटे गाम चाहे छुत आसन ये पेट होर ताम रोटमुत गामा बैल हंगत मंगस पेट पत छुई गसन प्रेशर ते हाई छक ना वुचन पत छुई ना आसन स्याजर ते किहिन मा रट स गाम तिम आसन पाकन एस के छु सख छु किशनस डून तथ छु मे थोमुत डुयित हताय लगे गाम रटन तो तेल क्या रट तय पत छु यवन अख ब्याख न पत करन लगे कत दपन वन छुक न दितमुत छोड़ दोवन पश्त जन छु वातल छु जन अस्मित हतय अमे सबै छु मे मा छु लगे यवन आई आनि मे गोत्सु आसुन लगे साफ तो शफात मे गोत्सु न कोनि जाय लस पोल आसुन आनि मे छु जो जन नेरन अगर कह लस कोरहत अंदर छु नाचन आनि सुजन नाच पत मे लगे पनुन खानदार हतय बै तल पर शल्ला करस अद छन वपरन हिज कथै लगे येल साफ आस आनि वन येल गोडै लच आस तिम ते छन पत वुच तय वन छु यतन अग ब्याक यवन शेन पोलन हतय अमे अदै मम्मी कहनाय छुन वलै भाई कर तिमन तेल ते ब्याक फोन वचो कत वैर अगर सुलै पहमन गयक तेल ते है डोस एकस दोन कुठन वलै भाई गछ कुनसी जनिस तय वन क्या कर मम्मी मे है ओस थोमो डॉक्टरन रेस्ट चाहे छी बासन जहरनत न इच वन आपुस तो आपुस पत येल ओत्र पान ति मे सत आयक विस्तर पत क्या वन डॉक्टर दोपन चे हेकी खुदाई कर रहम ब्याक डिसिक ते गछित अगर चे काम या क्या कोर वुचत न पत पान पत गयक ततन पान शर्मन पत चुनुत कल खोड़ येल डॉक्टरन वोन वलै भाई गछ दौर लद पान हेत वन क्या कर थव है तमे बिस्तर नबर कुन कड़ित तिमन ते कर फोन तिम आसन पागन तुल मै हेच टेंशन तुल लगे मोन खुदाय फलराई तो नवराई चाहे वुशा किस गछक ये गोड मेन खुदाय करी लगे ते तो लगे वन मे न आब लगे तय मे मा यवन आई बन रात कन 4 पहरन तस लगे निंदर कर बह दपन सलेमन ते डो रशीदन ते लगे डो आनि वन क्या कर फातनव ते डो वन रूद अशी होत यमो हमसाय वै मकलो लगे डो अद आज करन आराम वन कर थवो लगे 10 घरों मज अशी यन डोन आनि पत करान यम ते कथ तय नत कस मजबूरी लगे बह कर कोपलत पामस तय वह बह सादै होड़ योड़ खबर गनिश शिस्तर कत गो।